Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Parintay, apaya ka na yun nga giinom dagiti tanaw. Kung saan ka diya bawal ta ginom no alas 8 ni tirabe Anya ko ba ti parikot mo kat saan mo't asi katigumat gatang iti isat da para. Makita nga min kit. Awan mararamidan da atanaw. Na? Adi da pa agrunda. Naku na bulan asino kan akalala. Ingan na. Ay na pare. Ibagbagak lang ti mapalpaliw ka. Sige ka. Si kantumot lang ti madaksan no di mo bagbagaan dagiti tanod baw. Nalabsak ni Kwaraw ken dagiti tanod na nga giinom marikwa na. Ay nakiinom ka kumama nga roden na. Ay isa. Diyak kayat. Taamok asaan anasaya at ti arak iti salunat. No sa dino nga tersena ti paggatgatangan da. Ginatang da dito tersenak. Apay aya. Ti amok mare. Ket saanen ang mabaleng nga aglakaw iti arak no rabe Sandalakit amamuan. Ay mare. Dakes dayta nga aramidem. Kagawad kapaymod nga raw. Si kapaya kagawad ti mangtubngar iti ordinansa ti barangay. Papanam to yan. Nalpas ko amin na dagiti trabahok dito'y balay, bataw. Nakaluto kan? Una, nakaluto akawn, nakasakdo akawn, nakakaraid akawn, nakainawak pa yan. Nakainaw kan? Wen, nanganakon, mangan kan tumuteng. Papanamaya. Ay kat mapanak mo't makiis-istorya. Anya kumati maganap mo iti panakis istorya maya. Makadakas ka pa iti pada mataaw. Aguray ka man ba daw? Makadkadlawa ko na. Tapay. Kas kala nakasaysaya at ataong agsasaw. Kay nasayatak mo ta talaga. Saan mo? Nagbaliw akaw tuyang. Amom no nya teramidag itan dito'y barangay taya. Anya? Siya, timang sipot iti dakas nga aramay ti asinuman. Nang runa dagiti imbutos tayong opisyal. Jay, ring ka. Tatawal dagiti aso. Bay mga tawal da. Ang mga nuwag da. Tatakaw. Hindi ba yung mga takaw da? Nabartag tanto mo ngamin. Jay, saan ka maturog? Dayta, ti ipagatang mo aso ka. Ay, apay pumanaw ka adagos nga ay. Da papanak. Ay, dito'y kapaylaang. Taapay. Ay, bilangag pa, ay, dahito inted mo abarya. Diskumpiyado ka lauday mo't dumaw. Ay, katuan tanamin anon akinupitan nak, inteng. Bilangan mo na. Inikan ka iti sangagasot. Imbaon ka agumatang iti suka. Sagmamanaw jay suka, 10 pisos. Katibarya nga insublem. Daytoy laang? Dayta lang nga talaga. Ha? 5 pisos ti barya jay sa nga gasot a kwartak? Ay, nakon. Ay, saan ka pa pumanaw? Di mo guyudan ti patok, mapisang. Ayan na, jay na dumaabarya. Awad nga rodin. Ay, apay nga awanan, inan-anam. Imbulsaman niya. Ay, nadiskumpiyado ka talaga. Mabitay. Dayta. 10 pisos? Ay, kurang lata. Ay, itad mo amin, abarya. Wala. Saan ka pa makapitan mo't apulos? Ado pa'y tilaskan agatangak tapno amom, intay.
Ay, mahilig ka talagang agkupit. Mare, makadlawak man. Si kamot, tila man madlaw mau. Saan kan samutan nga agjut-juti iji barangay hall? Ay, naminsan lang matasaan ka nag-duty. Oho, di kan aglibak, Maray. Managsipsipo takka. Kahit, da kami latanting kasipsiputan. Amin kayo nga opisyal ng runa ni Kapitan. Anya! Nay, ada kamot gayam dito'y balay, kwarog. Unanday, nagsakit ti ulaw. Ay, amukon no apay. Nagiinom kayo manen idirabe kadagiti tanod mo anya. Unanday, Kaya't na asawan, saan kayo anagronda? unanday. Ay, anya ngayon ti mapasamak dito yung barangay tayo, no awan mat gayam tanod nga agronronda. Awan mo itong tatakaw? Saan laang mat adagiti agtatakaw tinaskan abantayan nyo ah? Rombang arinabe nga agronda kayo. Gawad, arakman. Hey, nagadutag katang ita. Nakayat taglakaw. Aguray ka kwarog ata unag pay nagitag katang iti kasapulan da. Amangan mo't no maibusan ako ni ti arak. Ay na, dutilakok nga arak. Saan ka madanagan? Ay, ado tilakaw, kagawad. Kano siyak laing taglaklako ita arak dito kabildatan, tabawal ka nga raud. Ay, nasaya at may, tapno at paggatangan may. Mabutang nagititad dumang aglakaw, tabawal. Mabalin lata, kagawad ka man. Ay ka, wan ah! Agiinom kayo manay. May gamit, makinuman na, tatabadaw. Ado ba'y tinabatay? At dabay pulutan na banyas. Ado pa yung agpeso, tatapa daw. Umay mo matramanan da ito'y pulutan na tatabadaw. Saan kayo man na makapagronda no kasta, kwaraw? Nasapa pa'y mate. Awanan ti mapasamak dito'y barangay no kasta kayo at tanaw. Ah, Puro kayo arak. Awanan ti serbiyaw. Edeng, umay ka man dito'y. Ibaw manin ang mapangumatangan. Ay saan? Di mo mat ngamin isubli ti barya. Kupito manad. Basit lang ti kupitin. Ay, kupit ka kupit. Jay kwartak ijay bulsa ti daster ko. Ha, awan manad. Pabasulin nak manin. Sino kumapay nga iti sabali amang ala? No da mapukaw a kwarta. Siyak takim basol. Siyak aman. Ado, tinakitak akwarta iti pitakam. Na takinitam manin. Nakawara magayam. Di mo pa'y amo nga itarimaan. Nangalaam nga rod kadagijay akwarta. Honorarium ko ah. Ay, inteng. Saan akas jay kaado ti honorarium mo? Adaw jay nakitak akwarta iti pitakam. Basol mo ta apay alino katam. Ah. Ita agugat-ungat ka, edi nakita. Damdamagak laeng. No sa dino tinangalaam kadagijay. Ay ba daw? Saan matgaya man ngagjut-juti ni Marikwa ng iji barangay hall? Talaga, mate. Awanan ti kagawad ngagjut-jutay. Agraman day ta inting bating-ting. Saan mo tayo ngagjut-jutay? Ay, awanan dagitoy nga opisyal tayaw. Sandan ngagtrab-trabaho. Nimot kwaraw, kandagiti tanod na. Agiinom dalatan arinabi ay. Sandan ngagrunrunda. Isumit lagayam nga aduman na inti mataktakawan. Kat day tamod nga inting bating-ting. Jaklam mo, no anyater aramidan na. Busy mo't siguro ah. Talaga ki di asadot day ta kapitan. Kapitan, andaman la damagay. Anya day ta kagawan. Adda ka no kwarta nga imbate ni treasurer dito'y drawer na. Eket, Edi sublian na, awam matan. eket biro kanyo ah. Si kalaang matanda dito unag ti barangay hall. Ito pagsuspitsaan dak samutan. Saan mat, kapitan? Agdamdamag aklaang. Ay awan tinal alak a kwarta. Heh, ada aya. Nay,
Agtinagmatan dita bulsam dagiti nagadwa kwarta, kapitan. Ha? Kwa? Ada abot na ti bulsak. Nay. Opo. Ala, agtitinagdan. Saan ka nga agpidot, Maray? Siya lang ti agpidot, mga numaksayan. Sobra ka mga agsasao, kapitan. Nay, ala, adwa talaga tagtinag dita bulsam. Diyos ko. Imbulsan sama ni Kapitan de Pundo ti barangay tayo. Anya? Nakita ka nagtinag ije bulsana ti adu a kwarta. Ay, kunakon kay. Ay na, nagadumot a kwarta day jayan. Siguro akat pundo jerang tay asaan amal malpas. Day ta mga rod ti atap ko. Ay, anyan ti mapaspasamak dito'y barangay taya. Apay nga rod kita nakitikas tangay. Sika, kagawad ka. Angam, aglaklako kalata iti arak, oray bawal. San ka pa'y nga agjut-jute, ije barangay hall. Taday tala aglaklakaw, ter aramidam. Ado mga rod ti gumatang. Nibad ko araw, sandan nga agronronda kadagiti tanod na. Taday tala agin inom, ter aramidanda. Saan mga minabagbagaan ni Kapitan? Taday ta kapitan. Agkup-kupit ter aramidan na. Ay na, day talag sipsipot mo ti amuyaw. Dua kayo kani kapadong. Katuan may sipsiputan mi amin agaraw yaw, Maray. Kunakon ka. Kontrabida kayo talaga. Mabalin ayamat nga awan kontrabida dito'y barangay tayaw. Awanen at imang dilaw kadagiti madi nga aramid yaw, no awan kami a kontrabida. Nagadot agreklamo di barangay hall. Puro natakawan. Hey! Kasanaw asaan ang matakawan dagiti kabarangayan tayo. Kat saan matang agronronda dagiti tanod mo? Apay asaan? Saan mo nga amaw? Asaan dan nga agronronda? Chip tanod ti ka anak. Agtalakak iti aramidin na. Saan na nga rod nga aramiden ti trabaho na? Agin inom ti aramiden da. What? Ay, agbalaw kan inteng. Ay, sipsiputan da kayo man ang dapari ba dong kan marituyang. Kontrabida at talaga da kita. Apay nga kuti-kuti mananday tagong kan lapayag mo ang kay. Kapot ang makaungungan ta. Ay! Kunakon kay. Tanda abwak asaan kayo nga agronronda. Ha? Ay, agin inom lang ti aramidin niya. Saan mo ta kanayaw? Iso nga doon reklamo amatak-takawan. Ado aya. Ay, agronda kayo. Itan? Katnual daw ita. Inton rabi ay. Manipod inton bigat. Diyak kayat nga danto pa'y umay agreklamaw. Ay natakawan da. Wanang kay. Agronda kami. Anya tigatanga, Maray. Saan ka di arumbang anak ka duty ka ije barangay hall ita, Maray? Anya itaya. Martes. Bayamon day ta duty. Isunto malasan malang ag-duty ni Kapitan. Saan aya? Kawan, agpapada kami amin na saan nga ag-duty. Agduty tayo amin ita, Maray. Ha? Apay nakiktot ka. Ay. Manipod ita. Agduty tayo aminan. Uray si kamot kapitan. Isumot. Ipakitam asikati pagwadan dito'y barangay. Isumot. Sumaruno aktaw. Umayak to ag-duty, Kapitan. Isublimot nga rod aja imbulsam apundo ti barangay, kapitan. Ada ayamot imbulbulsak. Ay, nakita, Kapitan. Nagragrag dita bulsam ti adwa kwarta. Daa. No talaga nasaya at kapitan. Isublim amin at kinupkupit mo. Ha? Wamot ngagpaiso, Kapitan. Sige. Isublik. Ultimo 5 adulaeng kahit isublik. Mayat gayam tadadamari tuyang kan kabadong ang kontrabida. Ha? Masirip da amin akalukwan dagiti opisyal. Ay, kapitan! Saan ka nga garamid iti kalukwan?
Tapno agtalinaet ti panagtalek dagiti kabaranggayam ken ka. Ala sige. Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdingag.